akong video na kanang akong lucky charm. Less spicy. Yes, ma'am. Siya sa ramen, chili Alta. Wow, sweet uling ka din, Brad. Soft, medium, or hard. Usually on sa Vandes. Medium ramen na Kasi kung soft, murag miswa na kung soft ba? Nori Nachos. Nori Nachos. Sige, katulang ko. Water lang po. Service water. Gusto na ako mag-drink. Ano noon, sir? For the appetizer, one Nori Nachos. Isa ka spicy miso ramen, last spicy chicken noodles, and just ramen, same noodles for marketing. Then one air cup. Anything else? Thank you. Thank you, miss. Murag beer mo na yung magitan. Milk tea, Vita. Amin mo ka na yung magitan daw. Milk tea, Amin ko na. Murag na yung beer. Milk tea, good. I thought it was beer. Mango Yakult. Sabi to sila Yakult. Gumagumay sa mga price. Ay mo rin hindi makita. Malipat ka sa Oo, ano, dapat i-zoom para makita ang price. Oo. Kaya mo yan. I-zoom na ito gamay. For the 300 subscribers. 300. Plaster na siya. Ibang joke kay pila na to. Happy na naman 2,000 views, no? Oh, 3,000 na to. Kahapit 3,000 na to. Si Jokoy. O na sila itamame, o. Ay, katong. Ay, struggle kay kauno ng itamame. Dili, masakit akong tuhod kay. Oo, tiguang. Nasa carbonara. O, Japanese pero carbonara. Too much. Too much. Naman nag-promo sa ni. Ay, ka na naman. Ano sila eh? Puno noon sila. With sake, lagi eh. Lemon, orange, apple, red wine, Sprite with sake. With sake, Lime bro. Sprite with sake. Go bottomless at 55 to 8 p.m. Sake. With sake. Ulo, ito mo. Bugo ni Yeah, so nagwag you sa work. Are you drunk, guys? Nasa first page. Wow, thank you. Sige na lang mag-sushi, sir. Buy one take one atong sushi karon. Sushi. Okay na lang sa siya. Magulog ang regular na sushi. Set lang sa apoy. One take sushi. Sa isa ka pan, sir, ang free niya is ang lesser price. Sige, next time na siguro, miss. Thank you. Ano itong mga ramen to? Every Thursday din na siya. Thursday, ra? Ang buy one take one? Swerte, Dami. Pero okay na to, miss. Ramen lang. Wala. Wala mo na order din. What's okay ko hindi? Ano ilang ramen? Di ba sikat sila for ramen? No. Ay, Sushi and Grill bar manation. Ang WATAMI mo to ramen. yay. Less spicy. Thank you. Pinuha ito extra bowl. Hindi, mga ito extra bowl. Kaya di ko ka... Hindi na ako ni kaya. Itadakimasu. Itadakimasu.
Tonkatsu. Nami man. Basta yung mga ramen, Brad. More Japanese nachos. Nori? Seaweeds. Mukbang. Aba kung siya everyday ko sa upload. Notify siguro, no? That ends our food vlog this afternoon with Oden and Joyce. So okay, Brad. Would you recommend WATAMI? Yeah. Okay, man. Kasi mo recommend dito? Ha? Kasi recommended yung mga... Katong Nori, Nachos. Dami na pwede lang nga. Ay, nanawag mo, Brad. Lami ilang food but a bit pricey. Ila ramen is around almost 400. 400 ito? No? Yeah, and okay man. Something new if you want something new to a place to chill and dine, di ba? Why not try at WATAMI? Hi! WATAMI, hi! Thank you for watching, guys, and see you again on our next food vlog. See you again.